UMDC ke Kongres Namau di konstituensi Bak Charles Marngar ulah job suk klaim dadan manu-menuru banyak tunjuk bor persya nak benta ke Deputy Chairman hak Ïing Dorbar Thawaiñ ke Kasil Autonomous District Council. Ya kan ia lapan benalu Chairman ke Ïing Dorbar Bak Lamprang Blak hak apoi trik jeliau arjar fulai hadien bau layok priang tang ki jing terwan nak benta Bak Charles Marngar nak benta ke te kakam. Ubak Charles layok ban simti ya ke syuki hadien balasa thli nak jing ino UMDC ke Mausen Ram ubak Alvin Saukmi ubak ban simti pat ya kakam kumu executive member hak executive committee batamai hak jialam ba penyak CCM kumu chief executive member. Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, nak swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig ujiliw, arhajar arpulay, na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sajan kabasaw, man lau benay. Kino kibran jing pangklong snam, kilaban wan silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.